थमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर पुनमक पुतरा नौकसरी मसिगी मरोइबा पावदा नागामपालदा बॉम्ब पखायंदुना मिसिमिना थोकिबा थौदोकदोदा चेनबसिंग फानना होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेना फोंदोखरे कंगला मनुंग सारीबा संगलेन असिगी मतंगदा करी करम थबक पैखपना फगदगे हाबदु मियाम पुनः खनमिनसी हाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल चंद्रकुमार ना हाइख्रे अमदी अफब स्कूल हाइबसी असोनबा अंगांगबो अफब अंगांग ओहनबा ngambaduni हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्यामना फोंदोखरे हौजी पाउसिंग संदोन पिजरी नागामपालदा बॉम्ब पखाय हंदुना मिसी मिना थोकिबा थौदोक अदुदा चेनबसिंग फानना होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngase राजभवन पांगतोकपा रिटायर्ड IPS डॉक्टर सोइबम इबोमजा अमदी मतम सांगना पाउमी की सिनफमदा थबक तौरलिबा ओइनाम सुनिलबो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ओइना गवर्नरना राजभवनदा वासक लोबगी थौरमदा फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर नमखाताना हाइकिबदा हौकिबा तांग कुनगी निमिदांगदा नागामपालदा बॉम्ब पखाय हनकिबा थौदोक अदुगी लिखुन कन्ना थिगतली थौदोक अदुदा गाड़ी मचा मा चिंगनबा लेबदगी मदु फाननबा कन्ना होनरी बॉम्ब पखाय की मफम अदु अमम मफम ओइबना मणिपुर सरकार ने खिल्लिबा CCTV कैमरा दा निंथिजना उबा ngamdabana लिखुन थीबदा खुदोंग सादबा मायोगनबनी थौदोक अदु गवर्नमेंट असिगी अचीवमेंट कया लाकपा असिदा कलकपा खरना तौरमरोय हानिंगा लेते हाइखि असिगुम थौदोक असि मकाताना थोक्तनबा मै निंथिजना ngalhanaba honaragani थंगाल बाजार नवेम्बर की तांग अमदगी गाड़ी अमता संघलरोय नागा नालागी मथक्ता गाड़ी सिंग पार्किंग तौंगनबा सिलगनी हाइखि सरकार असिदा ओपोजिशन पार्टी न सिरखिबा मरागी मतंगदा पलजुना सरकार असिबु राजनीति वाला खरना लान ओहनबा कन्न होनरी मखोगी मतमदा तौबंग नमदबा थबक कया अनौब लेंगाक असना टेलबा मतम खरा असिदा मपुंग फाना पांगथोकपदा कलकपा मयावना ngang sakpani हाइरि अमरोमदा सरकार असिना मियामना पांगथोकपा ngamloi हाइना खलंबा लोक आयुक्त बिल पास तौदुना एंटी करप्शन सेल फावबा हांखरे ट्रांसपेरेंसी लेबलेंगाक अमा ओइनेना भोनबदा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन मपांगल कलहनबा मथौताय मसिगिदमक अवार्ड कमीशन की मेंबर सिंह हापनी हाइखि we are trying to give transparency and the commitment to the peoples. Log ayuktagi akhona mayamna oiroida tormangasi log ayuktagi rules pass tokre senja thumja corruption gi anti corruption cell ling manatna even ekoi minister MLA sing mathaka thibe aba koi log ayukta pass tore now information center information commissioner ekoi mapangan kalai se what people wants people na kari pami ba poto moi gi through the fajana RTI khangde anybody khangde la kan transparently governance sam ka pi gi hebado madugi thabuk tu ne horai not only basan we expect lots. People will be, I think, they will be very happy. राजभवन की बैंकेट हॉल द पांगथोकपा गवर्नर ना वासक लौबगी थोरमजुदा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जयकुमार अमदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खरसो सरौयाखी ngasi wasak lawkrabasing adudi matam sangna Manipur Police Department ta thabak toromlaba retired IPS Dr. Soibam Ibomsa apokpa lekhidraba Soibam Chandramani Imphal East District ki manungjanba Soibam lekai dagini loinana matam sangna pawgi lamda thabak torokliba Imphal East ki wangkhai yonglan lerektegi oinam Sunil apokpa oinam tombani nongna wasak lawkraba State Information Commissioner Dr. Soibam Ibomsa amadi oinam Sunil na मियामना खंगनिंगबा इंफॉर्मेशन कया मतम साना योहन्नबा होनगनी RTI एक की मखादा मियामगे हक मांगहंदनबा होनगनी हाइखि जागी ग्रीवेंसेस मैम से हाना मोइना खंगनिंगबा लेरंबा अदुगा आइगी तौगिबा थबकसिंग सिदैदा करी करी लेगी हैबगी इंफॉर्मेशन पिरक अखोइदा हाइरकबदो अदु मतम साना आई ngasai wasakbado हाइगी दुनी होल हार्टेडली तौगनी अदुगा कम्युनिटी गा मरी फजना सागलगा आइना हानदगी कम्युनिटी पुलिसिंग सु आइना पामजबनीना अदु अदुमदा अदुम सथजगनी डिपार्टमेंट सिंग से टेल तौ मतमदा करम हाइन तौगदगी हाइदुदी अखोइ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन लेबसिना डील तौबदा अदुम सु थोइना वारोइना खले आई तौबा याबा तौगनी
यहाँ हानबो ओइना नॉर्थ ईस्ट सिगी पोस्ट द अखोगी इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट जर्नलिस्ट हमबु मतिक चाय न खनबी बसे मसे अखोई पाउमी खुदिमकी नॉट ओनली इन मणिपुर बट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट की वेना मसी याम साउथोक चनिंगाइनी मसीने मतुंग ओइदना लाक्तोबा मथंग द लाइबा अखोगी स्टेट तरत मक्ता स्टेट सिगी जर्नलिस्ट सिंगबु इंफॉर्मेशन कमिश्नर ओइबसे क्वालिफाइड ओइ हैबसे एवरी गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट न सखंग नरकनी हैबसे आइगी थाजबा ओइ अखोइने इहान हाना मणिपुर न मसी इहान हान ट्रेंड सेटर नि आइगी मतुंग सु जर्नलिस्ट मैम अमा मसी की पोस्ट द लाक कनी हैना आइगी याम चाउ थाजबा लई कंगला मनुंग सारिबा संगलेन असिगी मतंगदा करी करम थबक पाइखटपना फगदगे हाबदु मियाम पुन्ना खनमिनसि हाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंत कुमारना लाइनिंग थौ सनामही टेंपल बोर्ड की इंग्लिश गनी तानी पांदगी इंग्लिश गनी कुमाथोय फावगी बोर्ड की थौ पुगदबा मेंबर सिंग वासक लोबगी थरमदा हाइख्रे मिनिस्टर जयंत कुमारना मखाताना रासलीला के संग ओइबो ओइदबगी मतंगदा राजनीति तौबगी महुत्ता फगदबा थबक ओइना पाइखटमिनसि कंगला हाइबा मफम असि लमदम असिगी सेंगलबा लाइफम लेनी सारिबा संगलेन असिगी मतंगदा हिंदू अमदी मैतैगी कन्फ्लिक्ट अमो ओइरकलिबा असि नुंगाइते रासलीला असि मालेमदा मणिपुरगी ममिंग लेरबा जगोइनी हाइबसे मियाम पुमनमकना खंगनरबा वाफमनी लमदम असिगी लाइनिंग लिससु कंदबा यादे कल्चरल एक्टिविटीज तसु प्रमोट तौदबा यादबा मरमना मियाम न याबा मोंगदा कंगला फूड बोर्ड की ओइबा मिफम फमदना मियाम की अफब थबक अदुदा ओंथोंगनाबा होनगनी हाइकी कल्चरल एक्टिविटीज की अचौबा पार्ट अमो ओइरिबा रासलीला की जगोई सिमक नोम खंग नतबा मदुगी ओइबा मखल की परमानेंट ओइबा मखल की पोट म सानी न हाइबदना मरम ओदना लाइबा तो व्यू अमना सिगी जगह से देदा इनात संगिने हाइबा दिग लैंग तु लाइमी मयाम गी ने हाइबा जगह से देदा हिंदू की पोट अम लक्ष्य लगे री मतुना अकाइबिलिटी हाइबा की कैलकुलेटिंग ओइबा व्यू घर लय कंगला फोर्ट बोर्ड की ओइना मीटिंग तौर मतुंदा लेबाक प्रजाना पामगदोबा अखोय मयाम यानागदो मखल पोटो करिनो नकल अमरोंदा लाइनिंग लिचो छिगिने हाइबा की कंदबसु यादे असेंगबा मखल की जगह मन थमदबसु यादे गामु कल्चरल एक्टिविटीज से प्रमोट तौदबसु यादे अदे हारि पोट अनि से कदाय नमायना कदावायदे एडजस्ट तौरगा फगदगेन हाइबदो मतुमा अखोय लेपै मथौ याम थुना ताबा मा हाइबताई मिनिस्टर जयंत कुमार बु लाइनिंग थौ सनामही टेंपल बोर्ड की नौना प्रेसिडेंट ओइना वासक लौखी प्रेसिडेंट ओइरबा जयंत कुमारना विद्यापति संजमबु वाइस प्रेसिडेंट अमदी अतै थौ पुब सिंहबु वासक लौखी अफब स्कूल हाइबसी असोनबा अंगांगबु अफब अंगांग ओहेनबा ngambaduni हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टी.एस. राजेशियाना फोंदोक्रे ngasi पोरोंपात लेबा बाल विद्या मंदिर दा पांगथोकिबा शहीद मोंडुमोगोल की मरफू सुबा मपोकुमोन थोरंग मैलेना पांगथोकिबा अनि सुबा स्टेट लेवल पेंटिंग कंपटीशन की मनामथुम यंतोकपगी थोरमदा फोंदोकिबनी शहीद मोंडुमोगोल फाउंडेशन सिंदना पांगथोकिबा थोरमदुदा फाउंडेशन असिगी चेयरपर्सन एस सैतबामा इम्फाल आर्ट कॉलेज की प्रिंसिपल ओरंबा ए इकांतसु सरुयाकी मिनिस्टर मखा ताना ओजा सिंह नांगांग सिंहबु स्कूल दा लेप्तना कहनिंगनबा अफबा मरी थंबताई मखोइबु नुंगसिना लुना साना सेनाबिरबदी सोइदना अफबा माइकैरोमदा लाकपा ngamgani अफबा स्कूल कया लेप्तना बुथोगलबसु अफबा मी पुथोक्तिबा मखै थोहनिंगदबा थौदवा थोकया थोकिगनी हाइकी We start setting limits of a growth layer, right? Develop our enhancing in mind as well. Other boy free when on the door. Other schools in the college in the other funny to say to them, other language to them, other Tawuna, other law and limit to set of the independence and the freedom when a papa is a mature papa. Independent oil to them, so that we are free thinking. Other report to your Tazana city, upper school camp, college camp, like now. Among camp prize come now. Creative orator of a character of the good human being. What is ethics and account of the values is set out of the Akwai Samase, Akwai Palm in the direction of Akwai Chatre. अखंग हैताना नसियम किबा सिस्टम अमसुंग थौसिलना एक ओइना सनरमबदगी सिंगतम थोंग मानबा ngamdabani हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेन फोंदोक्रे वफम असि मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की चही अमा चुमना चथरकिबा गोल्डन जुबली थौरम पैलेस कंपाउंड लेबा इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की कॉम्प्लेक्स पांगथोकिबा थौरमदा चीफ मिनिस्टर न फोंदोकिबनी थौरमदा स्पीकर युमनाम खेमसान मणिपुर कल्चरल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट अरिब्रम ब्रजकुमार सरमसु सरुयाकी चीफ मिनिस्टर नोंथोमम बिरेना लेंगागसी सीएम किबगा गो टू हिल हाइबा स्लोगन गा लोइनेना ngasi चिंग अमसुंग तमगी मरक्ता थापनरंबा खेनबा मानबा लेरंबा मवोंग ngasi दि संदोकपा ngamle
culture amasung economic integration da ehenwa mityang thamduna ekhoi masal gi marakta thajanaba amadi nushinaba hengalakuna sakhot lamjel da kumang soksen mangamle topography da yupam oiduna budget sembaduna hanaleramba budget adudagi ahenwa senpham hapchinnaba donor minister direction duna hills area development fund gi india gi oina khangatpada Tamenglong district yauduna lupa crore marfudra hena pirakle ngasi miyamna wangak tangang badu pamde thajade aduna lengak asina thabak oina utpani sahi humbudra marfung mangi pre colonial matamgi policy adu ek oina chanarambana chingtamda thong manana zakhapangamdabani masi semdoknaba parliamenta taksilagani haiki mayamgi cooperation mayamgi care adu akai anoba luxury ba sarkar ekoi drakar lai ekoi kasu khangjaba nachade asaina haijagi buduni ishorna tambi bagi laibanga tamubagi mayamgi blessing dagi phambam sida laibagi wani do mayamgi wa mayamgi ayaba mayamgi advice ta ekoi thok tokjabani toksu tokbani ekoi gi oiba independent wakhal amada ekoi lanai oiba thok tokroi mayamgi oiba wakhal lon thajana lawrga tokbani ekoi jati masel gi leiba gap maitai bangal gi manuk leiba gap si karmaina punsan gada ke gaina aso wakhalo namada tawira mi ba mayam lai gidaba mayam ai sadanjali kasuri Speaker YKM Sana Puwari bu nainaduna khangdoklaga ekhoi amat oibadu hena session hananaba organization singna su takshin minasi ekhoida amana amabu thagatpa pung thogatpa gi hinabi laisi lana honna ba afaba loksing pitokning dabagi satna kanglon leramni basi samdok winabagi matam oire haiki Thoramatuda Chief Minister Lusingduna Cultural Integration Conference ki laikidraba members singi mafamda ikai kumnaba utpaga loinana ahal oiraba members singi mafamda su khudol tamki Thoronggi saruk ama oina thadau kawi tangkhulna singbagi jagoi yauna nat ki oiba kumai kaya su utki Mori gi thong manakta khamdun leiba tractor amagi makhada sakhangdaba singna rocket propel grenade RPG ama thamlamle ngasi ayu angan bada miyamna bomadu thengnarakibani More town gi parking manakta Imphal More lambi gi thong mathakta khamduna thamba Workers and Traders Association More gi amorakai hondoknaba tractor adugi makhada bomadu thamlambani Bom leire khangwadagi More police ki makok thongba official singyauna mafam aduda sangsinduna section thorang lakhatuna angan bayuktagi nungthilpung ama henwa fawba lambi thingduna mi amata chathankhide ayu angambada bom adu miyamna thengnarakrabasu Yangnopal district ki oina bom expert leitabana Imphal dagi bom expert lakpa ngaiduna leibana miyamda chawna khudong sadaba bayokna hanki nungthilpung ama makhai taramdaida bom expert laktuna asoyangam yaudana bom adu laktholaba matungda nungthilpung aniga minute 95 taba matamda Howland 5 village manakta pokhai hankhre Amaramda bom thamlamba thawongbu yaningdaba phongdoktuna More Bazar gi ima kaithelda nupi khunai zakhat lamjing loop khanongpok apunba nupi loop amadi Workers and Traders Association Morena wakan mifam chathakre Prajachingda ki han khanganba thawdok asi matungda amuhana tawbiganu haina wakan mifam aduda saruyaki basingna phongdokhi More da leiriba miyam prajana sungya yaningde masi sungpam pamde matungda masigumba thabaksi amuhana tawbiganu haiba wafam ji Thamjari Bazar Mayada Masamana Bom Thamjanbi Basidi Aki, Akangpi Basidi Akodi Panjade, Isa Isupunama Sata Satina, Isungrava Matamda, upon the Pibi, Awaba Pibi Bas Masidi Yaning, Gormangi Magada, Masi section Torang, Hazana Lokapiona Hygienic. More thong manakta bom thamlamba thawong Hills Tribal Council More, Maite Council More, Gorkha Samas More, MMCM Ekodom amasung Tamil Sangam Morena kanna yaningdaba phongdokre thawdok asina Moreda nushinadaba hengalhanba tanatana karigumba afaba amata purakloi asugumba thawong matungda amuhana tawbiganu hairi Ngarang midang pung tarelom daba matamda Moreda leiba Workers and Traders Association Moregi khamduna thamba gari tugairamle hairi Thawdogadugi matangda More police ta ngarang wakalabasu tabidre lengang atubu matamda miyeng changduna More da khundariba maitei singa thengnariba awaba si kohanbiu haina Traders Association gi member amana phongdorakli
ꯆꯟꯖꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯆꯟꯖꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯉꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯟꯗꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯦꯐ.ꯑꯥꯏ.ꯑꯥꯔ.ꯁꯤ ꯆꯜꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯊꯤꯒꯠꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯕꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯖꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯈꯔꯁꯤ ꯈꯣꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯣ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ PMJAYꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N. Biren ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ngasi luang sangbam nichu community ground da BJP haingang mandal na sinduna handak India 2 day na pangthokpa survey da khwaidagi phaba chief minister singi marakta ahum suba tarakpagi mahappu taram okpagi thorom da waphamsi phongdokhibani ngasi ki thorom aduda haingang mandal gi president Khumanthem jila Imphal East ki adhyaksha P Bimola mahila morsa haingang mandal gi president W Bormanisu saruyake chief minister na makha tana state asidagi chahi amada mapaldagi nga pusilakpada lupa crore chamri rom chaliba asi lakliba inglisingani kundagi isagi saba konanaba nga puthokpa ngamnaba mission junction ba haure amaromda senja sumjagi mayokta semba lok ayukta rule semnabagi cabinet ayaba pikre rule asina chief minister masagi mathakta su senja thumjaga mailenaba action lokhatpa yai haiki ꯉꯥꯒꯤ ꯐꯥꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯤ ꯆꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯆꯅꯤꯄꯥꯟꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯄꯟ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯂꯩꯕꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯐ ꯂꯣꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯀꯥꯟꯗ 2020ꯗꯒꯤ ꯉꯥ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯒꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯃꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯛ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯔꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯑꯩꯁꯦ ngasi mayamgi mangla lepiba chief minister woriba aise aigi mathaktasu senda sumdage adugumba leiragadi thikatpa yananaba lok ayukta bill rules to nan pass tawkhrabane koi isabu kallaga mibu maral sibudo aikoi government da leiroi aingonda leiroi aikoi yamna transparency leina aikoi thabak tawgani Oidam Kendra Manung Daleba, Nongpong into Pantwibigi, Nongasaba Community Hall among us, MP Bhavanandana Sangakre. Thoramada, Manipur Pollution Control Board ki Chairman Oriba, MLA Radhakishore, Midagi Vice President O Luko Yauna, Muekea Nasaryaki, KSS Bhavanandana, Loktagasi, Manipur Yoina, Asobolan Amani, Mashina, Muekagi Punsilambi, Amba, Ebatanatana, Mue Bazatida, Asoba, Kanaba Masu, Piri Haiki. Chairman Radhakishore Chief Minister gi miyang makhada hauzik Kendra Hompugi manungda khungang amamam khangatuna semna bhonari masida prajamyamna mateng pangbiu haiki Laisang Hidel Festival Cum Expo Lalibo October gi tang 19 dagi November gi tang 20 phawba pangthoklagani haina Laisang Hidden Protection and Development Authority na sinduna Kyamgai Pal Hanbida leiba authority office ta pangthokpa pawgi mifamda phongdokre Paugi mifamadu Sarauyakiba authority gi founder LC Romesna English singani tarahumdegi authority assistant duna mafamasi chakhatnaba hotnabaga loinana festival asi pangthoknaba khanarakhibani haiki member kaya yauna pangthokiba paugi mifamaduda advisor Landhonina lamdamasigi puariga sagona duna laklaba mafamasi miyamda khanghananabagi pandamda festival asi pangthokadabani haiki Vector-borne disease control tongnaba department na vector-borne disease tagi ngakthoknaba thaurang mapung phana pangthoktabagi mathakta kang nasikpadagi naraba miyoisingdasu mateng amata pibidre Japanese encephalitis na naraba pungdongbamdagi konthokjam romen layengnaba honabada imung manung awaba mayoknari lengaktagi mateng amata phangdabana wane hingli hiramasida report ama ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯡꯗꯣꯡꯕꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ
ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯔꯣꯃꯦꯟꯒꯤ ꯌꯨꯝꯅꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 15 ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯕꯤꯔꯝꯃꯪꯒꯣꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 12ꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯇ ꯃꯁꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯦꯟꯁꯦꯐꯥꯂꯥꯏꯇꯤꯁ ꯅꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯥꯖ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯇꯤꯗ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯀꯠꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ मचा नुपी अमगा मचा नुपा अमगा मसिन मनाव अनिगी मनुंगदा अतोमसु ओइजरिबा रोमियाना उतुप ताबगुना ताबदा ममा मपाना कयाम वजबगा हाइबदु आईएसटीवी दा फोंदरमनि अखोइना पुखला मतुंग हप्ता अमुक लेरकान अखोइदि जनजिब खंगे था अमदा मसे लुपा लिसिंग 9 की हिदाक से आदम सारी संगम मखल अनि सिजनरीबको मसे सिजनरगा लुपा लिसिंग 12 गुमगी चांग आदम चंगे इनकम से लैजदब इमुंग असिदा थोकलरे ngasiदी अदुबु इमुंग असिदी सोलिसिंग अनीगा 13 दा थीखिबा सोशो इकोनॉमिक का सेंसस दा इना खुनबा हाइबा अदु मिंग दा थंबिरमना मरम ओरगा इमुंग असिदा हौजिक लाइरबगी चाकथुंग हाबदा फंगद्री आई कार्ड पाइती अमबो अदो खुदुंग चाबजो अमबो फंगदे माजोंगी लौ उरगे हिंजबने इनकम कैसु लाकफम लेते हुजे हुजे सु हिदा लेनिया पिसा लेतना आई मखन सुना पिजब ngamdadana लेदी हुजेसु इमा कबा हाइबु हाइजे करमन मिथाता हाइगदमु हाइबदो खनबदा ममदना लेरबनि हुजे हुजे पैसा नुंसा यामना पाइदना मागी फिबमजिदा तौने हाइनिगाइजु लेते करिनो हाइबा हाइबम खंगते हुजे हुजे मतम मतम गोइबा सेक्शन थरोंग लखतुना लैंगाक अमा लैरी हाइबगी ममी अदु लाइरबा मियामदसु खंगहन्निंगी हाइना पुंगदोमम लेकागी मियामदसु मखाताना फंगदरखि सरकार दगे खोइ ngasi फौबा लेकाय सिदा अमदि खुंगा ngasi दा डिपार्टमेंट की माइकై दगे ngasi फौबा पिबिरकबा कानाबा खुदिमक अमता लेते अखोइना हंजनिंगनाबदि लेकाय सिदा नाबगी मसिंग असि अनि सुजला अबनिना अखोइ सुम खुंगा ngasi दा नादुना सुम लेरगदरा डिपार्टमेंट ngasi फौबा करिगी मियंग चंगबिद्रिबनो हाइबसि अखोइ प्रजा अमा ओइना अमदि क्लब की प्रेसिडेंट अमा ओइना अखोइ थमोइदा वारौजै मतम मतम की ओइना कांगना संदोक लैना डेंगी जापानीज एन्सेफेलाइटिस मेलेरिया असुक मतम थीब लैना असि नारक्तनबा हेल्थ मिनिस्टर ना चीफ मिनिस्टर ना स्कीम का पांगथोकली हादुना सिंददी याम कन्न लाउरी अदुबु लाइसत लैना सिंग असिना नारक्लबा मियो सिंगदी करी तेंबांग पीगदौरी हाबदी नोंगवता हाइदे हाइरबसु अनाबा मियो सिंग असिदा कानाबा फंगदबना लैरिबा स्कीम सिंग अदु कांगा थांग ओदुना लैरी जोंथाम अबोइगा लोइनाना पौगतम जरिबा निंथकम सनाजाव मिटै आईएसटीवी न्यूज पुंगदो मुमया लेकाय इंग्लिश ngani kun phawgi manungda state asida ngagi pothok hena puthokuna mapalamda ngalebada chaliba yamlaba sempham asik kanana lengak na honari haina PDA gi chairman oiriba thanga kendrik MLA T Rovindrona ngarang kairen phabi leiba maki miyumda pangthokpa ngami singi khanani naba thormamada phongdokre MLA na makata na haikibada Pekhalaliba khongthang ase Manipur gi Loktak Pat kan naknaba maruaina nga phabana sinpham oiba mioi kayada miyeng thamlak pekhalak pani masida miyamnasu mateng pangbiu haiki Army gi Civic Action Program gi makhada Thobal da leba mapan suba sector Assam Rifles Battalion na IG Assam Rifles South ki makhada Mairoi Kunmari Oza amagaloinana Assam Rifles ki staff singna chaluba Nation Integration Tour da sarugaruba sing ngasi Assam Rifles na harauteyam okpagi thoram ama Khongjom Phundrei da leba Assam Rifles post da pangchokre thoram madada MLP Brozen Kuntaru suba Assam Rifles ki commandant Colonel C Vidyarthar Singba मियोई क्या सौग्या की MLP ब्रोजेना असम राइफल्स ना असुगुम्बा टूर अमा सेमदुना माइरोई क्याबु अफबा माइकैदा पुनब होनबबु थगत पफंगदोकी मेजर जनरल केपी सिंह ना असुगुम्बा इंटीग्रेशन टूर असि मखाताना पखरकिगनी मसिदा प्रजा सिंहना मतेंग पांगबियु हाइकी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बिष्णुपुर ना सेंदुना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की चीफ मेडिकल ऑफिसर की ऑल ऑफिस तलैबा Mini training hall da Global Iodine Deficiency Disorder Prevention Day gi thauram pangtokre thoramadu da Chief Medical Officer Dr. NZ Jayanta Family Welfare Officer Dr. N Merazau Bishnupur District ke Medical Superintendent Dr. N Binona Mareba Miyo Shingwena Sawyaki Dr. NZ Jayanta na
iodine yawa thum mipum khudimona sizinaba mathau tai iodine watpadagi tholakpa laina kaya ngathoknaba hotnaminasi haiki Kumal Lampak Sports Complex Talariba National Sports Academy gi Indoor Hall bu Youth Affairs and Sports ki Director na Badminton gi Practice Court ohenanaba thorok liba order janingdaba phongdokdana Sanroi Singna Sports Directorate ki get mamangda khongjang sangsankre National Sports Academy gi Mahiroi amana Academy asigi Indoor Hall asi Taekwondo khaktigi oirabasu atopa masana singi tonganba hall leitabana masana taretlomgi practice tofam assembly tofam amasung gym oina sejanabani thasigi taramathoida director na hall asi badminton khaktegi oina thamlagani haiba order asina atopa masana sing practice tofam dairoi dauri sanaroi singi yenglaga order asi handopiyu haire laiba indoor hall si dari NSA gym nung adagi atopa kemen khara su lai jari go adana masi ana habi basi yajaning de aduga director na thoiba order si anaki laiba tang kun thama thoiba sibu ki munung da withdraw to biu natragadi khoi atopa sidai hen ba khongjing chungchalagani hajani Moirangi SDPO ke SSC Sivakantana Luchingba police team amana ngarang tera khongsang bi maning lekaida drive chatabada lupa lak manga romgi oigadaba Indiana Saba for a liquor bottle Zamatara Taro Fakatkre. Using adu Tiam Biren Goba Mui Amaki Oidambaya Hairi. Drive Adugi Matang da SDPO KSA Sivakantana Fondo Kibada, Zatariba Drive Asida Miamna Mateng Bang Biu Haiki. Imphal West Subdivision ki manung dalaiba Public Works Department ki Master Role da thabak toriba miyoi shingi tha nipal gi tolop phangre hairi. Mokhibu mai leinaba singna work SARS ta tahalaki gani haibagi wakhalonda makhoigi mathaudang sing leptana pangthokli thangnaba kaithel ki mafam kaya da lambi gi nakal da sai thoklamba kaya loishin bagi thabak chathari UCM Nasinduna October 13 da sakadoriba October Mass Rally asida Manipur gi Chanura Lesem Marup Masalaima Singa Ideal Club Khoirom Nupi Marup Yairipok Kekru Development Youth Club Yairipok amadi Manipur People's Democratic Front na Sogat Pagalunena Saryagani Hairi Hozipaugi Maraktan Natenba break am tanglauzari JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Rainbow Montessori Teachers Training Institute, Kumbong Mamang Laikai. Admission open for 6 months diploma course in Montessori training centers, Brighter Academy, New Chekon, and Brighter Academy, Kumbong. Eligibility 12 class pass or above. Hostel facilities available. In-class comments from 22nd November 2018. Class timing 3 p.m. to 5 p.m. Lismart Industry na iramda masida ihan hana puthok jaba sangai teng kumshisu mahausagumna ningon chakaubaga mari lainana chada taretagina tara phawbatana phangbigani Kudong chaba aslaubiho phangbigadaba mafamdi lamfelda leba head office khaktadani. This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike, and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Manipur da amata ngairaba organic outlet ta phangba organic ki pothok sing sizinasi Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu
ब्रेक की मतुंग ताराम नंग मोक्सरी मखाताबा पाउदा वांखै टोकपब लेकाई नामबम लेरक्ता लेबा रास एंड ब्रो नामबम की प्रोपाइटर राजेंद्रना सेंथोक लंबी लेत्रबा लेकाई की मियोई तरादा यनाव मसा तरा तरा यंथोखरे मोरे की सिक्किम कुलदा ट्राइबल दा तबसिंगना ट्राइबल के लम लौशिना होनरकपा थादो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना यनिंगदबा फोंदोगली खुलसिदा ट्राइबल नतबा मियोई खरना युम साजिलकले ताबदगी एसोसिएशन मफम अदुदा चतुनि यंगचिलुबदा युम चामरोम हेना साननबा थौरांग तोरम थेंगरे मसी ट्राइबल मियाम की इंटरेस्टा अतमनना शिंगनबा मरमना खुदकता लेपदबनी मरीरेनबो अथॉरिटीना हिरम असिगी मतंगदा मपुंग फाना थिगतुना मतिक साबा थबक लखटकदबनी नत्रबदी TSA ना ट्राइबल मियाम अमदी स्टेट असिगी असुम पामा मियोइसिंग खोसन मदुना अकन मखोंजंग संगसिनगनी हाइरी पांगई ओक्रम लेकाई कम्युनिटी हॉल साननबगी उरेप उयुंग खुंडापम केंद्र की MLA लोकेशोर तमख्रे थोरमदुदा वाइटोन ग्राम पंचायत की प्रधान पुखरमबम सुरबला हेडमास्टर ओरंबा KH राजेन अमदी पांगई ओक्रम लेकाई डेवलपमेंट कमिटी की प्रेसिडेंट के मैजाउसु स्रोया की MLA लोकेशोरना कांग्रेस न पाइरिंगदा पाइखलंबा कया संगाबदा हौजिक लेरिबा BJP ने लुसिंगबा लेंगा की लुसिंगवसिंग थबक चिले हौजिक संगारिबसी हानगी लेंगांगना पाइखलंबनी हाइबा इकाइबगी मोंगदा मखोइना तौबा सारिबसी अंगप फावी थबक्ति तौदना चिन खक्तक कनबा BJP ना लालिबा पार्लियामेंट मिखलदा माइ पाकलबदी मियाम वाबना कम थेंगनी हाइकी अदुगी मोता सुंगलो लोगदना ख्वाइदि फय खलबा मिदो मिन असिंग खंद्रिबो खदि लेबाक लाक पंगमोय लेबाक कन मंगमोय मरमदना अफब मि खंजे हाबा तारबदी अइदगी सिंगना अइ फत्रे एंगोन पोटी जिगनो अइ फत्रे एंगोनदा खदकता इबो नंग तो नंग मतम साना लौदु बोरगदी खोइ केनसि प्रामांग मतार हाबदगसु प्रेमा बसियाउन हाबियो अइ नंता तोकजगे District Handlooms and Textile Imphal is Nasinduna Nimitari ni Satagaba Mera Hok Soba Festival Fair Nashidagi Palace Compound Hokre. Haudopagi Thoramda Manipur Ginin Tholesha Masana Zauba Manipur Handloom Handicraft Development Corporation gi Chairman S. Rajan Handloom and Textile gi Deputy Director C.S. Kumar Susrawyake District Handloom and Textile Imphal is ki Project Manager C.S. Tombina Fair asida handloom amasung textile gi tongan ba stall marfu hena saruk yari fisabi sing jokhatpa amasung makoi de putoli ba pothok sing yonana bi khudong zaba bi bani haiki ningthore sema sana zawana mera ho sungma kumai chahi kaya khudong sa da ba kaya na maram oiraga maming tagi oina pangthok lamba adu leingak na state function oina sakhangduna mapung phana pangthok ba hore Thoramasi Purupuna Magna, Sau Yaminaduna, Nungshi Sanaba, Masung, Amato Ebagi Asepa Mari Hena, Session Bagi Amatangaraba, Thorabni Haiki. Mamangi Sahidagi, Kugi State Government, Masak Hambi Badagi, State Ki Thakta, State Level, Mera Hoksong Committee Semdana, Mamangi Sahidagi Pangtok Pirakpa, Adu Mera Hoksong Basigisu, Akogi Sahi Goina, Basigi State Ki Heta, Budgeta, Het am Hangana Masi, Tamagani had a Lautok Pirakpasi, Tavada, I Asuki Mati, Nuaje. Khaziri Mamang Irong Thong Manakta, Nong Nasaba, Sanalebak Manipur, Haksang Sazel Tangta, Sindam Sanglen, MPT Mainena, Ngasi Sangakre. Ngasigi Thoromaduda, Sanakonung, Laloi Hanjaba, O Manglemsu, Saryaki. MP Dr. Mainana, Hogolagliba, Naharol Singh, Lerla Shu Hayanduna, Taxi Kasi, Kanganba, Tangai Fade Haiki. Oinam Kendra Manung Sanna Tobulda, Manipur Infrastructure Agency Makada, Lupalak Tara Mangasang Sagadaba, Furamakong Community Hall, Wangoi Kendra MLA Olukoina, Urep Uyung Tamkre. Thoramada, Manipur Pollution Control Board ki Chairman Laishram Radhakishorsu Saryaki. MLA Lukoida, Lekagi Community Hall sing the Pamduna, Matamangan Bagi Mahota, Su Nomduna, Sakona Bohanagadabani Haiki, MLA L. Radhakishorna. Aikoida, Tabak Subagi Hinabi Leduna, Laidaba, Laitana Bahona Minerasi, Potok Marang Kaina Putokuna, Aikoigi Sanmilon Faganaba, Hona Minerasi, Haiki.
Miramdagi pairak patang laba makhali usyak amang asi Kaksing Municipal Council ki chairperson Oirambi and Ina Khunbina thengnabadagi Kaksing Range Office ki staff singna kalhaure hairi usyak asi Australia amasung New Guinea dagi pairak pa Olet Niger koba uchek makhal ajudi mamangi zahida usyak makhal asi Manipur da pairak pa thengnakidabani adubo handaki season hobada thengnaba asi afaba kudam amani hairi Handicraft Development Foundation, Manipur State Platform of Disabled People's Organization, amasung Parents Guardian Council of Persons with Disabilities na State Commission for the Person with Disabilities amasung SIP Electoral Office Manipur ga khosam maduna break barriers minimize disabilities kitimda barrier free campaign ngasi DC Office Bishnupur amasung Society for Disabled Forum Manipur ga punna pangthongminakre Ngasigi Taramadada Vishnupurgi Assistant Commissioner Nitu Singh, District Souls Welfare Officer and Jotis SDC Kumbi Y Haridas Susaryaki. Miyam dagi Kenaraba Singh Lebak Asigi Citizen Amo Oina Tha Sigi Kuntramatwe Pavoda Voter da Ming Hapsin Duna Pangpam Tokpa Hak Panghanabagi Matang da Miyam da Wakalta Hanki. Bombay National History Society Center for Conservation of Nature and Cultivation of Science Manipurna Rainforest Club Tamenglong amasung Tamenglong Forest Division ga khusan maduna Amur Falcon gi workshop kamulena wildlife yokanabagi workshop ama Tamenglong District Headquarter da pangthokre tharamadada Bombay National History Society gi Policy Officer Dr. Neha Singh CCNCSK Managing Trustee RK Brazit, Member and Sony, Rainforest Officer KS Hitler, Honorary Wildlife Warden Dr. Sambo Golmaisu Sarugyaki. Jiribam Hospital gi awara passing miyamgi yenglaga thumatamda mention binaba All Jiribam United Club Association na pongning singsili Ningsing Kuldalaiba Hospital asigi pibam yang chiloraba matong Association gi President MI Parks nana Pamwi Singda Hospital gi hausulariba Dr. Singi Masing yamna watli X-ray amasung ultrasound technician laitabadagi mathau tawdana lairi Staff sing ningchina kadabana miyamgi ana layengda sauna khudong sadaba mayoknari awara passing asi marinaba authority na yang simbinaba pungning singsinki Miyam dagi ki handuna sel namduna lawba miyoy ahum Chachampur Police na fakale hairi tha sigi kunda Jalang Bank talaiba dukan amada nongmai thang amasung khushu khulai paiduna sanglaga lupari sing humputare namduna lawki dukan mapuda lawbudagi miyoy ama fagatki makhatana mahakbu wahang pahang tawada miyoy ani amasu fagatpangam kibani Mohans Avinaya Sankratik Sangsthana Sinduna Handa Goa the Pangtokiba All India Multi-Language Play Dance and Music Festival da Southern Manipur Art and Culture Promotion Center Kaksing Kunyai Lekaigi Maus Sinduna Saruk Yarubi Naramada Saugai Zamda National Konkan Maduri Award Isingani Taranipan Kusinarakre Manasi Fanglakpada Ipak Film Amadi Sangai Film Festival na Nungai Pafongdokli Manipur gi lokpham kaya low lokpa yak laba matamda ising watpadagi awaba mayok naraba leiringai loidringai cherak asida hojik lokpham kaya da puksi amadi wahigna landarakle mashina sahi asi chaktang ba thokadra habagi asoba mi paiba leire haina Agriculture Director PS Rajendra nangasi Imphal East West Vishnupur amadi Thawbal gi mobile plant health clinics sing hangdokpada phongdokre Director Makatana tongan bal lokpham singda phau kaya yamna thokadage haiba kanna yangsili amaromda longmi singna phau lingthok hogdada pamphen hunjilaga tokpa asina wahik amadi puksi til makhal sing asi taningai gi asobo maram amani haiki mai magi blocks de karam til makhan thai karam laina thai se identify tawr matungda masagi longmi singda koi mangjona na koi precautionary measure oina section thong lakhon mai jamang ta department ngasi gi koi mobile plan clinic se koi district mari da han ba hodok sabani Mission Organic Value Chain Development Northeastern Region Agriculture na mission asigi makhada thariba chahau lopham Imphal iski nongpok kaithal manbigi manaro lokon amasung leimakhong mapal sanjambam lokon da drone season aduna ngasi yengchinkre FIG gi member singna
सही अहुम चथरकलिबा ऑर्गेनिक चाहौ थाबगी मतंगदसु एक्सपर्ट सिंगा खनानैनकी हौकिबा हिंग नोंयाइदा चांदल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा चरांगचिंग खुनखा खुलदा लैबा रेंगटोय लैवोन लमकांगी युम मै चाकपदगी पुन्ना लुप्पा लाख कुंतरे लोंगी पोचै अमांगता थोखरे हाइरे मै अदुना युमगी चाकसंग गैरेज टॉयलेट तुमना चाकपगा लोइनना कागी ममांग थंगबा सरुकसु चाकरे हाइरे हौजिंग मखाताना सानाबगी पावमु पिजरी ngasi sanabagi pauda kanglu masel hana sunabana ikoi masel gi marakta tokhai tahan banatana karigum bahiram amatada kanaba purakte mangkraba mahusa gi amadi sana khodaba punna phamina duna tatokda sin tawraga amu purakda bahona minasi haina isam gi hana gi president and rajendrona phongdokre wafamasi thasigi tang kunter phawa chathagadaba 3 lakh suba irang ahangnak area football tournament hawdopagi thoramda bhangna phongdokibani IT Road की चवांग किंगनिंग विलेज द पांगतोकी बथरमदा रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट ऑफिसर MK समी अमदी खुलगी लुसिंगबा रोबिन्सन न्यूमाइसु सौयाकी टीम 15 सौयाबा टूर्नामेंट असि ngasi हौदोकप निमित्ता देना तबांगबांग FC गा टपोन FC गा सानकी जगो इसेगी कल्चरल प्रोग्राम कया गलोना ना हौदोकी बथरमदुदा एन राजेंद्रना सोलसिंगमा समापत बाफुद्रा हुंदोगी कुकी अमसुंग नागा प्रूफ की मरकता थोकीबा कांगलुप की थौदोक अदुदा मियोय क्या सीखी खुल कया अमा हांगदुना होंगदुना चेनकी ngasidi कांगलुप की खुतोकना बदुना मियामदा कयामुक मांगजबगे अमदी चैथेंग पीबगे हाइबा मियामना वखल तारकले तुंग कोइना नुंगसी सानन लेमिननाबा स्पोर्ट्स मीट अमदी कॉन्फ्रेंस कया लेप्तना पांगतोकपा मथौताई हाइकी सगोल बंथांगा पाट मपाल इंगुदम लेरक्ता लेबा मिमी कला फिटनेस सेंटर ngasi टागेल ग्राम पंचायत की उपाध्यक्ष MG बिमोला अमदी मणिपुर एमेचर बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थोंगाम इबोचौबना हुंगनबी मतुंग इन्ना हांगदोखरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिरीबाम अमसुंग जिरीबाम बैडमिंटन क्लब को कुसन मदुना खेलो इंडिया स्कीम की मखादा निबित हुमनी चथगदबा बैडमिंटन टूर्नामेंट विद्यानगर जिरीबाम दलैबा इंडोर स्टेडियम दा होख्रे हौदोपगी थरमदा DC जिरीबाम रॉबर्ट खेट्रीमयुम जिरीबाम बैडमिंटन क्लब की प्रेसिडेंट लाल बहादुर SP जिरीबाम M मूबी CRPF की CO सुनील कुमार सुसरौया की टूर्नामेंट असिदा सही तरह मखागी नुपा मसागी सिंगल्स की टीम 10 डबल्स की टीम 5 नुपा मसागी सिंगल द टीम 5 डबल द अनि नुपागी ओपन सिंगल द 9 डबल द टीम 3 ना सरौयारी Tamathoi suba OMGC North East Tamson Football Tournament Champion oraklaba SSP Football Club ngasi miyamna YPA General Headquarter Hall Lamkada taran okre Delhi da handak sanakiba final da club asina Indian Air Force ki team bu goal ani shinoda thoiduna champion oirakibani Jiribam Higher Secondary Ground da chachariba nipan suba Mazarun Bibi Memorial Football Tournament की ngasi chana की बाहान बा मैच ता RYC अमसुंग मणिपुर FC गोल अममम जनदुना ड्रॉ चटखरे अनिसुबा मैच ता न्यू लाइफ क्लब उसाथोल ना मोकंगलुंग FC बु गोल अनि अमदा माइथि पीखरे मखाताना सानाबगी पाव बोयारिंग थौजम दगे अमु फंगबिगनी मणिपुर की मसक नायरब पोलो टीम 38 सरू यादुना ngasi इम्फाल की मपाल कांगजिबुंगदा 39 एन हजारी अमदी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट मिनिस्टर TH राधेश्यामना हौदोखरे Dr. N. Tommy State Polo Tournament 2018 Open. मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन सिंधुना मथंग थागी नवेंबर 13 फाव पांगथोकदोरिबा टूर्नामेंट असिगी हौदोपगी थौरमदा मणिपुर पोनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉक्टर KS Sorjet अमदी डॉक्टर मोनिका नाउरिमसु सरुक याखी
tournament asigi ngasi ahubu namit ki sanakiba match ta thangmeiban youth polo club na samadon ayangba babu parabu panjal mari anida maitiba pikre match asida mai pakiba thangmeiban youth polo club ki panjal singadu ke pandit na ahum suba madi mari super sakarda panjal ani sanki atopa panjal ani aduna s abung amadi s rohin sharma na mari super sakarda sankibani match asida maitikiba samadon ayangba babu paragi panjal ani adu s giri mohon amadi ke herozina mari super sakarda sanki hayeng ground asida ahanba match oina nungthil pung amata amada ex polo club wangkhai amadi mairaba polo club khoya thonga sanagani anisuba match da iberdo margin khubam kanbalup haingang amadi assam rifles polo team ga sanagani haudopugi thorunga mari lenana minister TI Radhe samna phongdokhibada mathang thagi tang 22 digi kumapan phawba manipur da pangthokadoriba 12 suba manipur polo international da india team gi polo sanari sing tournament asidegi khangadaba maramna sanari singna thawai hakchang yauna sanaduna pangthokadoriba tournament asi mai pangnaba honagadabani haiki lamasi fai masta ro fai kodwa aduma masana soiba culture soiba tradition soiba polo hayo masana se masi tournament masi apne saamna ne toga masi khadana apni manipur masta tama hona mai se masi maanu se dirwa te premona aduga anagar tumna to premona apni ponna sira bhamira mane All Manipur Football Association gi miang makhada District Sports Association kakching na sinduna tha sikitang mapaldagi team tarung na saruk yaduna LYA ground wangu laifam da sathariba tara taruk suba Keso Kumar Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da DYA elang khangpokpi amadi SWC Waikong goal amamam chanaduna draw satkre DYA elang khangpokpi goal adu I Nilakantana match ki nifuma thoi suba minita sanki SWC Waikong goal aduna CI Sitalna match ki kunthani pal suba minita sankibani tournament asigi ani suba match ki sanakibada LYA wanguna PYC karakpu goal ani amada maitiba pikre match asida mai pakiba LYA wangu gi goal ani du S Josna na match ki kunthra suba madi kunthani pal suba minita sanki match asida maiti kiba PYC karaki amatangarba goal aduna e sana thoina match ki yankai taruk suba minita sankibani Taris Suba Longjam Kuber Singh Memorial Kendra Wise Kang Tournament ki ngasi sanakiba match da konthaujam kendra kangkhutna singjamai kendra kangkhutpu maitiba pikre Manipur Kang Association gi miang makhada wangoi kendra kangkhutna sinduna tha sigi tang taretagi kangkhut taramangana gurbani thongna khaidoktuna wangoi longjam lekai community hall da sathariba tournament asigi ngasi sanakiba match da konthaujam kendra kangkhutna singjamai kendra kangkhutpu panjal taranipal taranithoida maitiba pikhabani hayeng kangchang asida wangoi kendra kangkhut team B amadi wangoi kendra kangkhut team C ga sanagani tha sigi tang kulhumdoi digi mathang thagi November 3 bhawa Sikkim Football Association sinduna Sikkim da pangthokadoriba kuntranipal suba All India Governors Gold Cup International Football Tournament saruk yagadaba Sagolbal United Manipur gi official amadi sanaroi singasi Imphal gi International Airport gi Sikkim gi damak Imphal thadokre Posangbam Renedi Sandam Citrasen ngaring mai sinmari amadi TISNR Mitawna Manipur team gi coach amadi manager oigani Thakasari bayanin tazam hausi makha taranga sino magi oikiba ainga sagi paw mo phangbigani Environment Directorate ki phangkiba ngasi gi oikiba inga sama dino jogi pawda khwaidigi sakiba Celsius degree control dasmik ani khwaidigi ingba Celsius degree taramatoi dasmik nipal taret Chitaya wising menjadi sang maximum dasada mariputa teruk dasmik ahum mapan minimum dasada kunchani toy dasmik mapan manga waiki ngasigi nong suki bagi sang sino dasmik sino mari millimeter ni hausi arubda mariba paw amana pizari Nagamapal da bomba kay anduna misimina thokiba thodok adura janaba sing fanana bonari haina Minister NBD na phongdokre
Kangla manungda sariba sanglen asigi matangda kari karamba thabo paikhatpana fagadagi haibadu miyam punna khanaminasi haina Art and Culture Minister L. Jandakumar na haikre. Amadi afaba school haibasi asonba angangbo afaba angang ohenba ngambaduni haina Education Minister T. Radheshyam na phongdokre. Ngasigi oinadi ISTV ne pizerba Manipuri pau matang sa lojare mieng tabir punang mapu amukana kurumjari.